өзінде мына Мәскеу өлкәсендәге җәмгыятьтән эшләй башлаганнан бирле белән без арында инде Мәскәүгә сабан туйларда күп җирләрне йөреп чыктык. Сабан туйларда кайда нинди чара булса да Зәйләп һәр вакыт алда, һәр вакыт әзер, һәр вакыт килеп җырлап китә, эшләрдә шаккатырып китә үзенең матур тавышлары белән. Шуңа күрә Зәйләп җаным сиңа зур рәхмәт, менә шушы менә яхшы катнашкан өчен, яхшы үзең тормышта һәр вакыт алда булган өчен, шундый матур тавышың әле күп еллар буена саклансын, күп еллар буена шушы матур тавышың белән безнең менә залда отырган тамашачыларны сөендереп тор. Шулай бит иптәшләр. Birinchisi Zeynep canım, Mirovina matur çeşkeler, uzun şekilde matur. Bana ayttılar, uzak çıkmayı dediler. Koyduk suğa koysam. Bu bir yaktan. İkinci yaktan. Bunda bizim Мәскәү өлкәсе автономия семинар сема. Почетный грамота, почетный грамота okumayın. Sözüm bilen desem, почетный грамота. Onda bütün жылы sözler yazılған сема. Мына шушы күп еллар буена шушы чыгышлар жасаган өчен, шушы 25 еллык буенча бик уңышлы сәхнәдә катнашканым өчен. Мына сема үземә бик матур. Bu paketта мин вачыктырмай, bu paketта русча әйткәндә волшебный сәгать. Onun batareyi de var aranda. Şusun sәгатен җибәргәч, менә синең тормышта, сәхнәдә чыгыш ясалатын вакытлары шиксез булсын. Бу сәгатьнең батареяны алыштырып торсаң 50 елга җитәчәк. Бик матур, әйбәт сәгать, урынга куясың да, шуңа карап үзеңне вакытларда планируй итәрсең. Зәйләп җаным, бәйрәм белән үзеңне, үтмешләрне. Батарея бетмәсен. Şimdi benim kurtula Tallerafan de Kalona'dan Yarap'tan kilden rahim edip ayet birinci adı. Бәхетле бул, кайгы күрмә, сагышларга уралма. Иҗат ичән якты үтсен, караңгыда югалма. Колонна татарлары бик сине ярата. Көп очраштык колоннада, сабан туйларда, бәйрәмнәрдә. Шуның өчен бездән бер мактау грамотасы тапшырабыз колонна татарларыннан. Кичкенә генә бүләк сезгә. Кадерле дуслар, менә булай Мәскәүнең инде уртасында булай татарлар җыелып, иркенләп татар җырларын тыңлап, татар биюләрен карап, и шундый безнең талантлы, исключительный җырчылар да бар Зәйнәп кебегдә. Ул менә булай без җыелыш, ул үзе бер шат, наверное, бер бәхеттер дә. Вот, шуңар без ул концертларга бик без с удовольствием җырибез, но особенно Зәйнәпкә ич чуда җаратып, ныгытырып җырибез инде. Зәйнәп безнең татарлар белән Московский областьта, Мәскәүләр дә булалар. Менә инде пользуясь теге, значит, моментом, менә посмотрите канал YouTube штаб татар, да? Без инде иң популяр организация бүген монда Мәскәүдә. И шунда без берничә Зәйнәп турында уникальный фильм төшердек. Менә карагыз аны, аның творчество турында, значит, выступлениялар, җырларын инде. Менә бик сезгә, мин уйлыйм, бик кызык булачак ул. Biz Zeynep sizne kutlayız, uzun ömürler. Biz indi ikinciliği, bu kişiler bile, naverное, Kreml sahnesinde sizni görürüz. Исәнмесез, якташлар. Монда колонна татарлары Зәйнәпне ярата иде. Без пашакчылар Зәйнәпне яратабыз. Рәхмәт аларга. Biz oyunluğa hatırken ütkərəriz, şehirler atkan yerde, Paşadına, Çimenovka arasında. Ütken yılda Zeynep eyte, 2 gün gelene olsa da bir kilip giderdi Feri, sizin şunday tantanalı kişi meziliske der. И Abdullah alıp, 2 gün gelene olsa da kilip gitti, Rehmet Amar'la. Юбилей bilen kız. Da. Sizler tormasında oluşlar diyor, sağlık selametlik. İsine gram. Автономии города Подольска, Московской области. Мы тоже хотим с нашим председателем Фазловым Валерием Ивановичем
вам больших творческих успехов. И всего вам самого наилучшего. Да. Также вам медаль как лучшему руководителю коллектива татарского и как имениннице этого торжества. О, Сейф деп аталады, Сейф. Қадірлі туғандар, қадірлі тамашашылар, сіздің алқыштарыңыз білән мәртәбәлі қонақтарыңызды орындарына өздіріп. Рахмат сізге, рахмат. Сіздің gibi мәртәбәлі кісілер yaşamında татар халқымыздың сәнғаты бір вақытта да жоғалмас. Şolay kadardır dostlar. Нишләп bu sahnada bugün Berkatgara yürüyüp uyduysundur? Yok tuğanlar. Zeynep'nin sanatına ben de kiçkineden birine gaşıkmın. Ama lakin birge işlemesek de burasın onun üzerinden yubilik içerisine beni şakırına buldu. Min kildim. Eydi min kilgesiz bizim avuldan kalır benim avuldan. Neydidir mezak haller, mezak tınlamak için bulasın. Şulay mı? Bir-ikini suyap alayım mı? Siz hazır mı? Alaysa tanıyalım dostlarım. Emin gibi aziz görür. Tuğanı gibi don atıp yaşı geli dünyasında Tatar dilin yaratıp hazır sizge balalar ağzından çıkan bir işe mezat takdim eder. Balalar ağzından. Şulay bir vakıtlı bir balay полицейский участокка yürüp kirede bulaydı. İptaş politsiyskiler sizin her yerde bitiriz. Uramda anda bir kişi benim etini kıynayıp dümbesli değilken. Politsiyskiler yürüp çıksa da şınlap da uramda iki yigit birsin dümbesler mi dümbesliler iken. Şundan sonra politsiyskinin birisi olayana geldi. Ulan ey, kaysısı senin etinin hazır ayırıp alamız deyken. Bala, bilmiş ol, onlar bizleri de şunu bilirge tırışalar dilekti. Şunay bir vakitla bir ızbat dilinde, işit dilinde bir bola oturayken bir avcı dilgen de ulan, adiye öyle mi? İde, dikir kişi barkan da azmadan kabartkan, işit şakadan, işi başılmadan. Şundan bola yanına kelgende, ey ola, bizim işkile, bizim oldaşına yönlensin. Men anlaşmayayım, bu bizim ızbatlı gelin demektedir. Şunay bir vakitinde, Tatar mektebinde, Tatar dili dersinde okutuşu bolalarga mügayip hem şinki sözleri kiritip cümle tüzüne kuşkan. Mine valiye kol biterken, opa, etimedi, eytaliye, mügayip yağmur yağır, şinki bulutlar buyurdu. Dürüst, uturadiye, bişti. O zat için derlersin demek. Eyde. Abi kulağına gazet aldı. Olsasın, şundan nesne bulkan. Mügayip tuvalet kameratırganda şinki ukay bilmeyiz. Ne tıkanlar, şunu tıkanlar da buna. İndi, şulay bir vakitne, Nes kabinatta iş tamam bular. Uzun bilesiniz, onda işlenen halık, ondan nesnedir uğurlan, şendirip şarkatır şabidinde. Bizden Şakir Abzi da itinin en eybet ilişkilerin uğurlarga jıyla. Lakin ona şartlı itinin eybet ilişkilerin uğurlap şendirip bitirgenler, onlarga tuyağı, siyagı, kabırgası, jılı, mügüzü, kulağı, kuyruğu, tuyağı, şunday kiyak-kiyakmez ilişkileri gine turup kalgan. Şu vakit bana gözü, Pışmakta yatkan zulmüne bir sıyır zilinine düşer. Doktoru vardı. Hadırgısı olur zamanda kadın şuşa sıyır zilininden bulsa da olanlarga piraşki pişirir edip sıyır zilinin buluna ola da yaşırırken burnuzluğu başlayın. Siz bilesiniz, onlar bir rahatla yürüterek girer. Şundan sonra tuta da sıyır zilinin
көкірегін атырып қоя. Ләкин көкірегі бетіні қолқып тұрпайып тұра. Шыннан соң оқырын ғана сиыр жиенін осқара тапты бітей жатырында. Мына мұнан шұртында сізмәсіп әкіріңіне қайтыр тұрғада шықты. Шындақта, бірақатын ойнада бір нәрседе сізмәділер өтті да кетті. Бұйтан вақытта кіріп автобусда 7 сағатты кіріп тұрмады вақытында келгенде. Бұл автобусға кіріп отыруға көресің бит қуаты орығандыр. Толғын мұна ұйқыға да кетті. Шол вақыт мұның қаршысында отырған бір қожа қуатыны оқырып, қышқырып, шәрелеп жібермесін бе? İhtiyaç gражданин, siz nesne ot gibi tuğarınıp oturasız. Siz bir cemaatçilik uğrununda Əzimdə özünüzə kuz kulaqlığınız idi. Magazininiz açılğandı. Diyen tavuşqa Şakir abzin gözləri açıb gidersə Şındaqda anın aşıq magazinindən tebe sayır jilelinin uzun buna bir imşağı bir yaksız bulup tırpayıp silkinip durar. Şakir abzin iki oynap durmuşa kisesinden suğun bıçağın atıp dalgan bu silkinip durgan imşağını üzüp dalgan deniz aşağı oranға taşlagan. Buna koyarı durgan borcu hatını uçtan yazıp çıkartgan. Şakir abzin onun yanına gelip onu tutuşlandırayken Небес побольше, тетя, небес побольше! У меня еще там 3 штука остался в этом. Мына дүния болғаш, аңди халларда болырған екен. Шуңа күрәдә туғандар, урлашқанда да бәле урлашырға керек.